Dumelang, ke lelotšha, ke le tsamiša go semoya ka Dr. Magabo. Ke rata go mogala le ba ile re ke mathomo ba tsena monnano la rena. Ke kgopela le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Le gone ke rata re dire our weekly prediction, re bona rona beke dilo di tlo sepela ka sebopego mang. Gomme ke rata go tlhalosa motho le gore ke tla ba ke bolela le yena o ile gore reading ye e tla ba e resonate le yena. Ke hwetša o le motho e le gore o ka ba o rata di-business, o le business minded. Go ba le gore ga o business minded, o motho e le gore ka ra mošomo le gore o a o šoma, o motho le wa go šoma ka boitshepegi, ene o šoma ka thata, o šoma ka maatla, ene go šoma o rata go laetša le ba bangwe gore ba learne from wena. Kore nka no o inspire batho, o motivate batho, ke ka mokgoleng ka gona. Ene gape ka kgwetše le gore o motho e leng gore ba bangwe ba lena le batho e le gore o rata go ba le nako le ya go ba a me time alone. Ke nto o e ratago, o motho e le gore o ka ba o le shy, wa motlho mongwe o rata go spenda most of the time alone. Ba bangwe o motho e leng gore o rata go dithapelo, o mongwe ebile you are a spiritual person, you are a spiritual gifted person, and o motho e le gore o rata go go connecta with yourself, with your soul, ke ka mokgolego ka gona. Ene gape o motho e le gore o rata kudu, o na le lerato le lentši, o rata batho ka tlhago. Go ka kgwetše le gore motlho mongwe ga gane jalo ka se sebaka ke bolela o tšhentšhitša, ga o sa le motho e le gore kore ga o sa na lerato le le ka mokgwa le sa le wa ba le lona, o seka ke blame. Ke tša lefase, ke mathata a kopaneng le ona, batho ba kopane bona ba bantši ka ra bophelo ba go tshepagale, ba o dirile gore o be se o le go sona today. E seng gore ga o rate batho, wa ba rata, but bothata ke eng, ke trust. Ga e sa le gona ka gore ba bantši ba go bontšhitše gore bona ke bona bomang. O kopane batho le gore ke batho le ba go rata go tlaetša batho, ba ipotša gore bona ba tlhalefile go feta ba bangwe, ba tla go wena ba tlela go gaina, ga ba nyake go spenda mo go wena, bona ba tlela go gaina, ba tlela go ja mo go wena, ba tlela go utswa mo go wena, so batho bao ba o tlhalefišitše. Ke bona tšhelete e tla ka raphelo ba gago, tšhelete e tla mo go wena beke yona ye. Gomme ke bona o ikakatlela ka matsogo a mabedi, o dira budget ya go ga botsana fela, o setse o plane gore o tlo dirang, o tlo dira eng, o plana go e šomiša ga botse. Ebile ke bona o plana le go saver, ke nto e botse ntho ile gore wa e plana. Ba bangwe ga ile gore bile ke ntšhinyana le ka sebentše ka mokgwa o mara o plana gore e re ke dire an investment, gobane o bone gore go dira jeng dikgwedi tšele tša go feta. Ba bangwe mabaka a tšhelete ba sa sepela ga botse, o bo o itshwara etswa ka pela-pela, mathata a ditšhelete e le a mantšhi, mo e leng gore o bo fela o ba le stress ka raphelo ba gago. So o iputse gore o thoma bekene o swantse o change dilo ka raphelo ba gago, o save goba o investe mo e leng gore go ka kgwetše le gore gana mo gare ga ngwaga goba nenneng o ba le mathata a tšhelete, dilo ga di sepele ga botse, then o kgona go tseba gorena o swantse wa tseba gorena already tla ba tseba gore okay ke na le tšhelete kae re ke tšee ke phetše ka yena mola le mola, ke seke ka ba le stress se ke bileng sona nakong ya go feta. Gomme tšhelete o tlo go e hwetša ke ntho la gore o e šomiša ga botse. Save mo ka kgonang go save gona, o savele for tomorrow, tomorrow will always come. Ba re mpa ke ngwana ya beelwa. Okay, ene ebile yona bekene go na le dilo tse o tlo kopanang le tšona, e ka ba ke dilo tše le gore di tla go fatlhoša, di tla go bula mahlo. E ka ba document e le gore o tlo e hwetša, e tlo kgona go tsena ka matsogong a gago, goba go ntse o le gana mola Google o ntse o check-a tšeo di check-ang, go na le dilo tše le gore o tlo di hwetša tše le gore di tlo go gola kudu ka raphelo ba gago, o tlo learna from those things. E ka ba documents tšeo di ka ba e le gore ke dilo tše le gore di tsamaišana le budgeting, o šomiša tšhelete ya go gabotse. E ka ba ntho e le gore e šomišana le your spiritual gift, o kgwetše le gore o tlo kgona go kwa something concerning your spiritual gift. E ka ba ntho e le gore e amana le creation. E ka ba document e le gore ya mana le dithuto tša gago, yo career, dilo tše le wena o rata go di tšwetša pele. Mohlomongwe ebile ka no ba a newspaper e no gore mohlomongwe e tshwere advert tše di itseng, a kere mo e le gore wena o rata gore o applye, gomme ke ntho e le gore o tlo e dira jalo. Go bangwe ba ile gore le ka gare ga di-business o ka kgwetša le gore mohlomongwe go na le partnership e le gore o nyaka go e dira, goba mohlomongwe o reka something ka mo shopong and ebile o e reka on credit. Ke molaetša o hwetšang ke ntho la gore bala documents tšeo gabotse, gantšhe re reka dilo re dira re kitima, ga ba fa document e le ntšhintšhintši kgwetše le mapage a 5 to 10, ba re
sign-a moo re no kitimela go sign-a ntle le go bala, and ke mo ile gore tšhelete tša rona di fela gona, tšhelete di phatlalela gona ka gore o kgwetša o sign-ile dilo tše e le gore agreement e le gore go sasa ge o palela ko patela o thoma o boela kua shopong o re gape ntho e ke nyaka go cancela ba ke nyaka go dirang ba go botša ka tšhelete tše dintšintši gore a o ka se kgonagale go ile gore wa cancela swantse o patela bokete ka gore this is agreement e le gore wena o e signile. So ba re bala di-documents gabotse pele o sign-a, nto ngwe le ngwe le re tlo tsena ka ra matsogo a gago e le gore nyaka e signature bala pele o se ka hwetša o jewa ditšhelete. Okay, and then gape ebile ba sa le tlhotlheletša gore beke bala ke thute se sengwe lena se sengwe, ene ebile ke bona e le beke ya lethabo mo go lena ba bantšhi, ke beke ya family reunion, ke beke leng gore ke bona o thabile o ena le balapa la gago goba o ena le bagwera mohlomongwe le ka ba le ya mo le yang gona le ya go ipsina le ipsine ka yona beke le ipsine ka ona mafelo a beke le enjoye gomme o re go ya gana mowe o bitše mangwele a gago ba sepelele yona ba o protecte o se ka wa ba le meleko e le gore e tla o tlela le batho ba e le gore o tla ba o ena le bona ipsina le bona e be batho ba nnete e se ka batho bao ba le mona ba e le gore mohlomongwe le batla plana go dira dilo tše dimpe gomme o tlo theletša le yona intuition ya gago e tlo bolela le wena kudu beke e khimangile ba tla bantse ba go guide ge le gore go na le mo le gore o memile gona wa kgwetše le gore moya wa gana o re no o seke wa ya o seke wa nyatša moya o theletše o seke wa ya mowe ba leka go protecta. Okay, and then ba sa go botša gape gore towards the end of the week ke beke e leng gore o tlo kgwetša gana mola bolabone la bohlano ba even on the weekend over the weekend ke beke e leng gore o no kgetha letšatši le le gore o ka connecta to your soul. Beke ya go feta molaetša gona re kry-ile le gore ba re connecta over the weekend, connecta to your soul. So le beke ba sa go botša gape gore this thing ke ntho e le gore swantse o e dire at least le ka ba once a week or twice a week go kgonagala ge e le gore kgona o e dira every day you can do it every day. A e nyake nako e ntšhi o ka e dira for 50 minutes o ka e dira for 30 minutes an hour jalo jalo go ratile o ka e dira for the whole day go tšwa go wena nako e le gore o tlo kgwetša o dutse o noši gomme o clear your mind o connected to your soul. O dira sowe ke ntho ngwa pele gore ya thuša go le rona le mpho tša semoya gore o kgone dimpho tša semoya di kgone go bulega ya thuša le go sena mpho tša semoya gore mangwele a gago ba e tla ba bolela le wena o kgone go bakwa o kgone go kwa melaetša ya bohlokwa ke boletše ka re ka moka rena re na le the third eye, just that a third eye ya rena a e bule go tshwana o le rona le spiritual gift ya ge tla bulega kudu go feta o le mongwe o la but le ka le rona spiritual gift trainer third eye ya gago e bulege o kgone go bona dilo tše le gore di fihlilwe motho o tla gaufi le wena ke motho le re o phela le yena ka mehla e ka ba mogwera ka ba motho le re šoma mmogo ba maagišang jalo le jalo o phela e tla go wena tšatši ka tšatši le a tshegala tša dikgang jalo le jalo motho o kgona o tla mo wena ebile a tshwere dihlare ebile a go kgake a tšee dihlare tšela ditšhatše mo go wena o ba tle ka gago a tshwere dihlare ka matsogo wena ga o di bone ga a dula kwa setulong o dula le dihlare tšeowe ga e melela di a šala o mongwe ka mo lapeng a ga šala go la sepela ge o mongwe ka mo lapeng ga a dula dima setulo o dula dima dihlare tšela then ke bad luck ke senyama se mo tseneletše setulo se la se dutse ka mola ntlong ka mola ke senyama se tliša lefifi ka lapeng se phatlalatša ditšhelete se tliša dintwa ka mo lapeng. So ge third eye bulegile o kgona go bona dilo tša mohutonong ge motho la e tla mogaufi le wena immediately intuition ya le yona e tla bolela le wena le yona third eye e tla bula ya go bontšha gore motho a se motho o mo botse. So se ka makala ka mehla e le gore wena go ena le motho o mo itseng kore moya o no ya fase ke a sign ya gore motho ga se motho o mo botse ka ra bophelo ba gago kgaogana le yena goba rapela botšhona botsotse ke eng ntho e motho a e dirago go sa kgwetše karabo then consult ko rena botsotse ke eng ntho e motho a e dirago e ka ba motho e ka ba le gore wa sele ka o tlela ka dihlare na goba e ka le gore ke motho le gore wa šomišiwa na go na batho ba ba šomišiwa ga ba tsebe goba yena ka bosiena mothoki o na le lefifi ka bosiena na ga e tla mo go wena ka mehla o tla le lefifi le la gage then dirang la go affecta so motho ga a tsebe ene ga a dire ka bomo go ra gore motho a se motho le o ka ba away from yena mara o ka dirang o ka mo iletša mo tša gore mogwera mo lefaseng lefase le eme ka maoto o gopela gore go na le good go na le evil akere and then ke evil versus good akere so wa mo tlhalosetša gore go le wena motho nko fela o ya ka kua dikerekeng ka kua tša moya nko fele o ya ka kwa batho ba le ba Sesotho bale ba o checkela ona o diralang ka ra bophelo nko fele o ke tlinsanyana o tloše lefifi leowe ka kala re ka mehla motho ga ena le wena lefifi le le dirang la go fetela
immediately ga seno kgaogana le ena moya o thoma o ya fase o thoma o ka o nyamile ga tse o ne o nyamišitše ke eng o bo o thabile mare 1 2 3 o nyamile ka speed le wena wa feela gore something a se right mo go nna ke lefifi lela le trai la go affect gore a re le wena go kgaogana le ena motho ola sepela o tlhape ka tšo tlhapang ka tšona sepela o tlhapa ka yona cost salt le gore o na le cost salt ge le gore ga o na dipheko o ba diwašitše o ka tlhapang ka tšona o ntšhe lefifi la motho ola ka gore go sa le tloši le wena le tlo go affecta. Okay, ke na le molaetša mafelelo o mongwe wa re the boundaries o mongwe wa re pleasure. The boundaries go le wena motho o swantse go be le di-boundary o ke setele di-boundary tša gago o tlo ke potsa gore wena ka raphelo ba gago ga o nyake batho ba basole ba basole ba baso ga o nyake batho le ba tla tlela go manipulator ga o nyake batho le ba bona ka re bona ba tlhalefile go feta wena ga o nyake batho le ba tlela go tlaetša ga o nyake batho le ba tlela go utswa mo go wena ba gore bona sa bona ke go tšea information mo go wena ke go tšea di-creative ideas tša gago ke go tšea ditšhelete tša gago jalo le jalo wena ga o nyake batho ba mohuto nowe o nyaka batho ba le gore wena le bona le tla share kore ga wena o ba sharela tše wena o di tsebang le bona ba tla go sharela tše bona ba di tsebago ge wena o tša tšhelete ya go e fa motho le yena tšetleng o tla itšea ya gage a go fa yona o se gore swantse be le di-boundary akere and le ge re tla ka sati ya bagwera wa ipotsa gore okay nna ke rata go phela ka tsela e itseng akere go ya ka spirituality saka ke rata go phela ka tsela e le gore e tletše ka raganya go kgotse le gore o na le bagwera ba e le gore ba phela ka ra lefifi le lentšhi kgaogana le bona o ka no ba mo rata mogwera wa gago but ka mokgwa phelang ka gona and as long ebile a sa ikemišetše go change go pele gore ka se change motho mongwe o molemo wa ke kgethela gore na yena o phela jwang and o mongwe o tšere tselene la lefifi because ke ntho e le gore o gotše ka gare ga yona ke ka lapeng le le gore o tšwa ka gare ga lona motho o moso ka se mo change o tshwana o ka kgotse le o na le mogwera o la tšwa ka lapeng la go seleka wa kgotse le mogwera o kile ena wa seleka wa loya o ka se mo change motho moso motho mongwe sa la bolela a re mogwera o ile a re wena re le ge motho ke seleka mara o ska stopa friendship ya rena se se le gona o no phela le nna ka bohlale ka mmotša ka re there's no way o ka se ipotse gore o ka phela le motho wa go loya ka bohlale batho ba le ba bereka 24 hours mo ba ditše gona ba phela ba plana le ge e le mogwera ga ipotsa gore no mogwera ka ke a go rata eng mara se se leng gona ge ntše menwane la ga ntše tlhotlhonya mana la tlhotlhonya le o tla tlela ke monana gore a tla o dire se sengwe goba bana ba ke a šomago le bona ba mo roma gore a tla o dire se sengwe ene a ka se gane so o ka se ipotse bona o tla phela le motho wa o seleka ka bohlale kgaogana le yena seta di-boundaries tša gago o tla bona moya wa gago o tla ba gabotse o tla ba o mošwana o ka se be affected at all. Ke setse ke boletše kare ke bona lethabo bekeke akere ke bona lethabo so e sa le beke ya lethabo ke thabišo yona bekeke mara o re go o thaba in a good way o se ka kgotse le gore o thaba ka tsela e le gore o feletša o dira dibe o dira lwetše le gore o koba mangeloi a gago ba meme go thaba le bona ba be gona ka re ga lethabo le o leng ka re ga lona akere le dire in a good way and o se ka kgotse le gore le wena go thaba o fetiša tekanyo mo e le gore o feletša o kgopiša batho ba bangwe se se leng gona kore o seke wa kgopiša motho mongwe ke yona reading ya rena yo beke yona ye gomme ke kgopela le be le beke e botse ke lla ka letša matlhatse le matlhogonolo ke a leboga.